Mun sang sang atanga INP Mizo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule September ni thum zirtop ni ania hun thain chan theu kan bei sei tuntuma po hian Myanmar lam chan chin langsar zual kan clear ho le anga chumi ma in lom thu soina toy te kan an nei lokange Myanmar ram boya wanga Mizoram aral tlan no pang zirlai nei te zong zong mingen lom thu kan an sei du a chan chu mani okas ni somthum pakhat khan education minister lalchan damaral te chuan Mizoram chung Hmun tinah Myanmar ral tlan no pang te tan an mamo zirna kalpui thei tura mala kani thu a soile district tina order pek fel vekani thu soya wangin alom kan ti em maya ral tlan zong zong ai o in kan chanala tang hian lom thu kan an soya ni voin khan min dat CDF member kumsom ni vel mi pakhat chu bom apalpu palawangin aboral ti hriatania apoi hle mai minda township a hian thlathum chuang indona a omto a thlakhata voisom vel zel inkap angan ni anni lam mi somthum le pathum an thi to a terrorist sipai lam hi mi zani le somnga atanga zathum inkar vel chu an thi to nge nianga yani Paletwa township lampu in eile ina harsat na antok mek Paletwa township huam chunga sami khopuya hian sipai terrorist lamin kalkong andan cha tak renga wangin eile in chok lu na a om talova reilo teya intur antla cham mai to don ni inan soi sami khopuya hian mi hring singa chuang an oma sipai le lam indona wangaral tlan sanga vel an omboka tuna hian matupi hi an mamo chok lu na ber aniria mindat lama indona achwale ta ka wangin matupi kong pui po hi aping le ani an khopa pakhat chuan sumnei tan po bu fai leitu ro om mang to lo hrim hrimani ati thaliam ta okas thlatir lama tang khan sami khopui lu na kong pui zong zong hi terrorist laminan ping to a tuna chuan amang an thlak ta tak zet ni ina soibok tuna hian bu fai bek khat cheng sing thum vel ni thin kha sing sari ani to a petrol liter khat sang khat an zor thin kha sang thum le zanga ani to bok refugee camp lama om te ro world food program lam tan puina wangin eituran la nei ni ina soibok Myong township lama dalan niangai an that Sakain region Myong township huam chunga sule kung khwa September ni nizan khan sipai lama mi report hin ni an ngai kumsom ni mi ku phiu zatri mo anti chu thinlunga thiang hlim mi torot pol anti te chuan an thata an tha thu hi an Facebook page an tar langani an tha mai ba ka aruang an la bo zui ni in Mizima news chuan a soi sipai an local le anga thila boy mai anti te poni mai thei mani okas ni som paruk po khan suli kung ne na inthen om to kha dipa khua po an venglal u ong min seng anti a ngong an lo tan sak to bokani renguna dalan an that bok rengun khopui line township veng number 1 a inchin miang thingpui dora September ni nimin tlai dar rukpel felvel khan sipain in zachunga ho tu atan an ruat venglal thachang dol tu July mu anti chu sila yaka ania akap tu te hian om muna a bek tak mai an kap ni in an soya July mu hi sipai lamtang venglal thachang dol tu ania wangin line township huam chunga demonstration huai hot tu te sipain an man na ain nam noi thu khle ni in an soi bokani terrorist sipai ten rualban lawan sual ron terrorist sipai te sual zia hi soi poina siak lawani ber hi atuar velo tu hian an valai na tom tak MVO ti bak han soi ngai na kan hriat lo atuar tu te ta na tor ngai na om lo tur rap thak tak hi athleng fo mai ani hi Sakain region pale township huam chunga khin ta khwa September ni khat khan ril rulama rual ban lo nu pakhat kum som ngami vel chu an lo sual ron chiam maya kum som nga mi vel chu
terrorist sipai ten an lo sual ron chiang maya chu ba ka an khomi pakhat utan the an ti chu an that bok an khomi ten media ne na an report dan chuan sipai an tlan chiat san hi ni thum li lai ani to a utan the hian eng em a om to long chu mo tia avakal chu sipai te hian manin an lo that tamai ani oma apum veilama chema vi na nu ma oma a om veilama a om boka a ngonga chema zaina nu ma pahni a om bok heiba ka khin ta khomi tho u khin mong ta nan ti po a maya le alua an vobok ani pau township lama po terrorist sipai te an rang le hle nia soi ani boka pau township chim lam tat kung khwa a voin september ni thum khan an luta in te pon hal le mai ni in khitit media chuan a soi report pe tu in a soi dan chuan in khat an hala in ni an chu chebok nimin po khan pau township tho won chung khwa an hal sakti kan soi to kha an che over thei hle ani pale township huam chunga thingtlang khosom pakua zet an ral tlan le second region huam chung yinmapin district pale township pa thingtlang khosom pakua zet atangin mi hring si nga vel voin khan an ral tlan le nia soi ani bok heng khwa ate hian sipayan lo lut don ni om takin thuan heng khwa ate hian sipayan lo lut don ni om takin thuat hanga an tlan zo ta ni tin voin chawhma lampo khan chin mi te om tamna paku region cheutaka township lama nepi dole rengun in kalpo na kongpui dunga tanga nai te om ho te po an om na khuwa sipayan lo thlen tak le in tin an dapa an suwa sam tak chiama wangin kongpui dung ne na in nai khot ni atangin mi te churam lama an tlan le hlom bokani tuken warma darli vela tang khan sipayan lut to a NLD party hruai tu mi pahnih le khomi pariat an man to nia soi ani bok heng khoni te hi kongpui dunga tanga hlalo te kilometer nga vel leka om an nia dalan report wanga lut an ni an rin thu ral tlan chi ngami te chuan an soi ani tran se khopuya sipai motor in boma chil puak le ta September ni thum tukindar thum le minute somli panga khan tran se khopuya kan thuma police station atangin terrorist lam motor lian pali akal chuaka tran se khopui chung akal lain darli le minute som panga a bom an palpuak ta hloma bom hi voi ruk zeta puak ani motor pakhat chu a chhene eveu mai ni in an soya thile hliam po an om ngei ni in an soi azate ro chiang takin an la soi theilo darli le minute som thum le pathum khan transe police station an thleng le ani bom puak hi voiruk vel chu ani nge ya chutia boma pu ta ka chuan silayan tong poka ta chiam mai ni in an soi boka voiza chuang la yan ka ni in a hmuna om te chuan an soi ani terrorist sipai te hian transe khopui le che vel khuwa te hi an hrut thina Myanmar an that thin boka civil mi te bungru an lak sak le an ti chiat po tam to hle ni in an soi bok KNLA te le terrorist te anin kap le a terrorist lammi pathum an thi Karen state pha an township tan luin lui thlang lam wau kama le to chi khodaya September ni thum tukinda ruk le chan ve chau khan terrorist sipai te le KNLA Karen ni nam sipai te anin kap le a chanchin kan riat na nung bera chuan terrorist lam pathum an thia panga in hliam an tur bok ti ani hei hi an ma ni ken u brigade 1 lamin an soi dan ani Cambodia bank an rok le mani lam khan renguna treasure bank an rok to a tidim khuwa a Chin state tidim khuwa economic bank security an ka hlum te po kha media then kha chuan bank an rok tel ni in an soya maro chu hei hi chu kan confirm ngam chia talo bank rok hi anin ti mu nge moni don ni a hlok ti an ria po ni mai theini voin September ni thum chonhulamdar khat khan voin September ni thum chonhulamdar khat
voin September ni thum chonulamdar ni rik don trep khan sian state chau me khopuya kan boza beng po tu ti hriat lovina rok vele a an soidan chuan beng rok tu hi mi pakhat chuan hi ome benga rok khun chung po hi minute som panga emo ve lek ni in an soiboka poisa ru chuak nge ni in an soyani tung thleng hi chuan tu ber nge ti an la chui chuak thei ri lo ni in an soya atluan zel chuan mania cheng noi sang vel ru chuak tu te ai khan a hlok zok mai thei ni hi voin khan mandalay region muku khopuya power department office le municipal office bomapuaka thile hliamero an omlo hlova tin rengun khopui mengala tong yun lama sipai council thunun ngapi tui siam na khol lian bula tukin dar li le chan ve khan voi khat apuaka dar nga le minute som ni le panga khan voi khat dang apuak le a bom voi ni apuak to ni bom puak awanga thi le hliaman omlo hriata ni lova bom puak chu silai ri ina zui ni in an thom hrepa te chuan an soibok sipai nan tha te zinga pian phunga rual ban lo ten tel treu to pian phunga rual ban lo te en kol le chom dol tu pol lamin an soidan chuan sipai in thu nei nan pong lak du lova kong zo te zinga hian pian phunga rual ban lo te pon tel ve nuala chung zinga som chuang chu ramta na thi te zinga an tel to ni in an soya sipai nan man an chung thu rel sakata na an thlen mek hi mi som thum vel chu an om to ti an soibok sipai in thu nei na pong lak tiratang khan Myanmar ram chunga taksa apian phunga rual ban lo te poin sipai thu nei na an dauda la wangin kong zo na te an lo tel ve na sa a sipai opan du lo thu po an mani pualin thu chua an lo siam ve to boka pian phunga rual ban lo sarkar na thok zinga tam zok chu CDM an tel vek bokani voina an mani puala thuan chua an soidan chuan hetianga ram buaya wangan nun na chan le man to kanom baka COVID-19 minga chom dol na an don to lo thu te pian phunga rual ban lo te zinga na thok thei tho tur nei si lo an pun zel thu te pian phunga rual ban lo te en kol le chom dol na le an dik na chan vo hum him na konga malak na zong atop tak vek thu te an soi bokani voina po Myanmar ram chung mun ranga kongan zo na sale hle voin hi mana mandalay khopuya sipai nan ka hlumta voin hi mana sipai nan ka hlumta Chinese thisen kai ma che si ni anti kha khanu thi cham atharuk na chia ania mandalay khopui kong zo pon thanem le viwani ma che si ni thu soi nung ber akora azia tak everything will be okay ti kha kol tong azia kinan kor ma an bel na sa hle a kong zo hi an phur hlom le hle ni ina lang an phur kan ti maya tong moi lo ani mai thei tulan ti le hle ti la adik zo kang chu chin mi te om tam na ka limiu khopuya po ani zani le pariat chin mi te om tam na ka limiu khopuya po ani zani le niriat na tan kongan zo le hloma tin sakain region huam chung yinma pin chua lam mi te le salinchi mar lam zara om te pot ani za le som sari le pasari na tan kongan zo le hlom bokani khopui lian tam taka kongan la zo rengani ole tun tu mata na Myanmar news kanan ti chua the chu khati zong khania clear to ten kan news update min hlut saka atop thlenga min lo thlir sak thina wangin in chunga kan lo me kan channel himin lo thlir sak zel turin kan ngen poka chu